dobrodošli svi u moj novi video. Drugari, kao što znate, danas je jedan veliki praznik, to su materice. Ja sam ujutru rano poranila i vezala sam mamine noge kanapom. Drugari, kada se moja mama probudila, čestitala sam joj praznik i ona je magijom stvorila poklone, a vidjet ćete sada koji su to pokloni. A da, drugari, danas je još nešto desilo, danas je pao prvi sneg i napravili smo Sneška Belića sa mojim tatom. Pogledajte sada. Evo, pao je prvi sneg i sada pravimo Sneška Belića. Skinut ćemo sa krova sneg i onda ćemo da napravimo Sneška Belića. Javljamo se kad napravimo. Ja sam za ovu posebnu priliku obukla ovaj LOL džemper koji sam osvojila sa mojom BFF. Ako niste pogledali taj video, ostavit ću vam link dole u opisu videa. Sada iznenađenje da vidite šta mi je mama poklonila. Poklonila mi je ovo prelepo novogodišnje jaje sa vevericom. Pogledajte kako je lijepa, ima lijepu kapicu, lijepe plave oči. Sada ćemo da otvorimo. Baš me zanima šta se krije. Pogledajte kako sam dobila lijepu krazaljilku, unutra je prelepi irva, se vidite može da se ukreće. Ovaj ukras sam dobila od moje BFF kada smo se takmičili, kada sam osvojila novogodišnji paketić i on isto može da se okreće. A unutra se nalazi ovako ova prelepa veverica s ovim prelepim zelenim šalom. Drugarija, mama mi je još nešto poklonila. Poklonila mi je, ja mislim da su ovi da je ovo neki slajmić. Sada ćemo da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji. Pročitali smo uputstva i ovo su slajmovi kao što sam ja i mislila. Sada ću ja da zatvorim oči, moja mama će da promeša i koji prvi slajm budemo osvojili, njega ćemo da napravimo. Biraj. Izvukla sam plavi slajm. Drugari, vidite, dobila sam ovu hobotnicu. Nisam znala da ću ovdje da dobijem i neku igračkicu. Da vidimo šta sam još dobila. Dobila sam neki plavi prah, verovatno ćemo od njega da napravimo slajm. I plave šljokice. Ovaj slajm potrebna nam je voda.
ovaj prah što ste već vidjeli i sipamo ga do ove prve linije. Sad ćemo prvo da sipamo u vodu. I sada ćemo da promučkamo. Mučkali slime. Stavit ćemo 7 minuta da odstoji, a posle dodajemo dodatke ove plave šljakice i hobotnicu. Plavi slime je odstojao 7 minuta i sad ćemo da vidimo kakav je to slime. Wow, drugari, čekaj nam još je hladno, što je stalo. Drugari, kakav je ovo slime, samo da ga izvučem. Lijepo ovaj slime. Kako se rasteže. O, da li će da pukne? Ja bi se ruke ne mogu da širim. Sada ću da ga spojim. Vidite kako je lijep. Drugari, pogledajte kako ovaj slime sija. Podsjeća mi kao na neko čarovno more. Ovo je naša hobotnica. Ja, drugari! Kao što sam napravila i plavi slime, tako sam napravila i ovaj rozi. Sada ćemo da ga otvorimo. Wow, drugari! Čekaj samo da ga izvučem. Dobro, ipak ću sa rukom. Hoće da imam malo i plave šljakice od mojih ruku. Pogledajte kako je lijep ovaj pink slime. Sad ću da mu dodam pink šljakice. Pogledajte kako je lijepo ovaj slime, kako lijepo sija. Unutra smo ubacili morskog konjića. Sad ćemo da ga nađemo. Evo ga, drugari. Pogledajte kako pucka ovaj slime. Vidimo kako je ispod zeleni slime. I on je kao rozi. Ajde, zeleničku. Ove će sad primi roze i plave šljakice. Pogledajte kako je lijep. Evo sija od rozih i plavih šljakica. Sad ćemo da mu dodam ove zvezdice. Tu sam davila ove šljakice. Drugari, imala sam nalepnice na koje sam napisala naziv i sada ću ih zalepim na kutice. Tada, iznenađenje da vidite kako se koji slime zove. Prvo ćete vidjeti kako se ovaj zeleni slime zove, kako lijepo ima šljakice u sebi i sija, ima ovog prelepog
Hita. Vidite kako se zove. To je Green kraljevstvo. A sada da vidimo kako se plavi slime. U njemu imamo isto tako lijepih plavih šljokica i ovu prelepu hobotnicu. A njega smo nazvali Čarobno more. Na kraju ovaj prelepi roze slime sa šljokicama. Tu imamo jednog morskog konjića. On se zove Pink kraljevstvo. Vidite kako se smiješno ovi slajmovi čuju kada ih ubacujem. Ako ste i vi pravili neke slajmove, obavezno šaljite slike na moj Instagram profil Lara_Bubamara1. Drugar, vam se svidao je video, obavezno ga lajkujte ili zapratite moj YouTube kanal Lara Bubamara, a mi se vidimo nakon idućih videa. Ćao, volim vas vaša Lara!